Boromran CM Pai Sopai Mani Lamsongan Bagai Pawak Jago. Tabuk sini CM Pai Sopai Kya Sopai Mani ya gulana tabuk ribbon rawai ini ni pandano ribbon ramane bising teke bising habai pandano songsai. General mengamsani okraro tegu all restaurant ketal ni malay sektor brongan sektor de Burma joto no aro finance finance pai pay hamdar na rowe tini ni opening ceremony tini restaurant ketal joto no restaurant pulau apa na Jadi borong dengan sektor table money je restoran pulau mani totally different type. Tani kia je pun orang sengkawang restoran normal ber, jodoh na experience kiri mana high ne pulau lagi mana normal. Bawa patar khas dewa, ewa bideso tanggai job kai tu nani kia bawa kai mana pun jodoh experience tanggal. Restoran fail ni import Barbares pun film pun itu tu knowledge tom. Apan botani bagai orang jaga kalau kaya. Amasih kaisa different. Jadi di perasaan ni bisingo haike seng asalnya ni nanggu, selenya ni nanggu. Tani ke orang di bot training center orang sama ni 3 months 6 months. Amas serang ke job ni bisingo one of the best ni ke hotel management. Tani ke sengrunya pasti kata hasil tangkang ke sana ni nungan ni kongan ni pun 3 months 15,000 isini ni 30,000 hai experience kiri semua ni. Ia baru ni je samun besar standard hai sakit kane lo. Ia tu ni bodoh kane bangai samun kane hendak komolonggo je restoran kalau kane. Sini do kane bangai leke feature wa hamnai ang asa klayu. Boni je step nama ni sukses mantu te busini di perasaan ni backup tunai ro je serung ni musuh nai ro baru buhay ni berom dengan sektor dewan mani coba hai ni calo kawan mana siap malang teng hai hari yang asa klayu te bu boni inspiration nama we bu joto no serung bailang teng sung business ni di sini jenis di perasaan do pano Tegu suk sarona ni bagai hai pasal step nama ni leke lama ya perikaham angko kawan saya jotono hambai kumbaika बुढ़ा कैसे